kham tam ya IMLA jengi ibadai ru I candidate bang yakun yang le election MDC hakani ganti kenya ngashwa benshai hangi ipat ba nong sunong chapang ngene ke election MDC kani ke election MDC kadi ke election kaba baro kisi jogor India kenya khoni kani election MDC tang kato kani kisi kham tam kisi kibran hakipor kiba mensuang ngam ke begini kisi ba mentah rei kadi ke election kaba kham tam ka North Eastern seat jengi kibran chagani ki jaka ki pelong ya kani ka autonomous la ai terpang negara India kada golong ba ki jaka puta jong kani ka North Eastern region ji gede ki jaka ki ba babon hi ki jaka kade ki jaka jong i pajba ka la bande ka jaka ke community ke baong ka jaka snong jaka tha bat kala bande ke jaka shmen te ki jimbo jinsan lane karti ki dustor ka bakar pang ba ka bangi don de na ta daw ba sarkar India ka perkhan ba bat ka ai ta karai ba ki North Eastern state ji chane ken don ni kata ka bos sha ka bagi khot autonomous district council te haba phan India pade sha ka parti UDP jengi haga election MLA ka balada ngalayo ban kren India sepang haga ne election ta po mo kunen kaba kumba plas no mo naso yung baro ba ngilay jit yung candidate uba biang gerenyong uba biang kajinang kajistan bali beli lagi pajba tekumta hakajilom jong bat ngilayo jingjok hakane MLA beladam batum juro hakane kenti bamenta akan mau menjadi mabingidon yang to election MP baro lagi ang thebet sha ke UDP kipat pa ki ang lada yang bapot ha oje ngitham habayen kiwite ki ong ta kumta sutho ba sutong pajba kadang sawabe hai baba po kumta kade kanti ba menta klempe ba labor ladang katok ni kinay apply ka tiket henday babon pajba uang be ni imon yo bapo te kumta masna ka election MLA nga sipit ha nama hadi po hagapor badang MLA iba dan sam iba khandiat mo ladang iskatriong watan thor rai bang I habang ipai kador bara assembly teng jusol ka sot ka bawan na so yong amle so yong henry tang sujom ni iba ba po ilakadan assembly dayan pa ba nanta yaki issue kato ni issue di balakran kanya batum gila ilakadan wala dalong wala deu candidate dalong khanma to assembly habogi candidate Iba lahan day la persang banjeng ban ajing kren siapa ke isu kajat bynriew hamtam lay lang tau drops piliin may kran piliin te kumta ni iba po ide sisya ita urang ba uba wada danglong uba nikong lane kadagasin nikong la persang kren ten kajing kran sige kasin nikong ilakran Henry kata kau ketu kejing keren, ketu kejing slow jadi ban keren, ketu kejing kuat jadi ban keren. Walau tang ketu kan digentian Henry. Anda lepon di ban sawan pada kejing keren, kerselong kejing keren, kebain sekeren bang basisya hapo assembly. Kumta, hakan digenti mementaru, hakan jadi pejonga, ngai ide iba bapu in job pa yakan election. Tekumta, ngai do iba bapu, anda ilalong wa misila syai. Sa kan be kai ke ba kajet beliau kwa khamta makin lagi si bamta ladang ipai sharum chana ipai ba ladang kiseng kior ka session betul per kemi surok khamta mai kini kiseng betul per nakamta kajet bynriew kemi saba ladang piu no ikman piu kran long ne ngi ipai ba ladang iperta ladang i pertanya tur makna ladang piu no ikman piu kran kabumot ba long lane kumta ni ai kabori pi ni kersan pi menta ba thimi pungno ikman hante podes kansel ban kran ni isu jong jet bynriew ban ra ka jing song suk song sai hasno thau
batu jeng khamtam ya uput usam banyada ya uput usam jeng senong patau kabadai khamtam dei hang dia po soyong jeli nospong ayam pakajaka ka kahima jeng nospong soyong kabadan sate sate kharu shibun kijin baki bringang tei jaka kisong ye kendo kumta nada mapi kum NDC jong soyong konstitusi kedon lam ya kata ka kajing pajing lam ya kane kabenta kumta ngiru pada ngisu kuman sisa dua kata kumta kajing long lasa da pilalong UMDC jongi ni kermas kam ro ba hakani katin kumta kumbang i kumne gipai besan jongi nakane sinong jongi yen ai de gabor minta phi ba pilong sai sin pat kum UMDC kumta ngamdani sangkane ngamdani ban kren khambun te kapa khambun ngatrai kadai nai MLA jongi ibre kandidat jaka MDC ibansa batasipun ya kay kaba iban taban bersah mat jengi iwe kuplay sipun kuplay sa jemu